Ebusuafo se de mu enim no ba no eye enkwada anase obi a from the ages of 11 ekokosi 26 na nka yenim se nka akwada no sa akwada ne de na niswade hunu ye se nka oti school dem osua de se de be ya obetimi anyini ababa be ye panyimpa e wo mayi mu anase obetimi abedrum pempenso a wono a wopese wo ondru nanso so kame akwa ye se no ye enkane no wo mane e form kobolo no eno na se mabunu no from the ages of 11 ekono wo mum ababa be ye na eno na dodo na edwen ho a wo mo enti ase ede ntinkwa na amasese nkwada yi ba no sa ye rascal life na eno ena wo mo ede asi wo mo ani so sa kwada nko sukuu na kwada che se ebusuafo ni bi krampo mo de be hwe na ebe ye den anase ebe ye enye common so bo say 11 years what the armed robbery asi na ni so wo be ye na so ene eno ena ye mabunu no ana ye nuanom no womo ede womo ho ahyemu na ename no wo ekasem ye de ni ekokopie mu ewo eye Ashanti regional akwada wadi infishia eduba ko 11 years wetimi ede sekan awo 30-year-old security volunteer man ani din ede kwadwo anyem a chese ebusuafo ni nyina eye se yenua bema eye kwadwo yi wo obi a wayi no ho ede esi wonum se wo beboa ama eya kronobo a ekoso ewo ne potam honum no etuo atimi atwa na akwada ye ka ne ho asem ni din a ebebeto edwa eyesem ye frɛ no eye abode a chese wote eye kokode ai ho ena chese akwada yi wo a chese wo eno ene dwuma wo mo edi wo ho no ene chese nioma ense emfata enti according to victim no metre kwadwo ayem yi etwemu a abrantie no anakwada wadi 11 years no wo hia no eye broad daylight onye sa ade asa ewia gede abraches wo no waye na adwese wo kwakwa pe aduane bi ayeden adi ena chese eye abode yi ehia no ene eye ne ganga chese wo mo etwe sekan ede ewo ne mfi achese wo mo pe baabi ede efa ye na wode ne nsem no etu aduane sei ena wo kan no say the robbers have threatened me on several occasions because I am making them uncomfortable. I went to town around 1 p.m. to buy food at Kokode and they approached me with knives and other weapons. They attacked me and later one of them went home and brought cutlass. I was butchered and beaten severely. We enen so much as wodi etu eja chese adia emebuna wo mo eti mpotam ho no wo mo edie enti wa ye na agen se wo mpene ma wo mo bonefo se no mo die ne enkoso nti wa beye a threat to their life enu nti wo mo pekwan a wo mo befa so eyi no ede everywhere enu nti awia 1 p.m. enkwada yi ne gang etimi ekokohia no a wo mo edi no bonefo sem na assembly member wo eye kokode electoral area honorable Wilson Saki ede ensem no etu edwa no susu ehwemu se ampa insecurity a ewo wo mo mpotam honom no de se de eye hu wo mo da wo mo enda wo mo dance wo mo na guabonti se de nkwada no ede mrasha wo mo nsa wo mo di bonefo sem ewo honom no ama wo mo krampo no wo mo da wo mo enda chese eye ehu ena ato wo mo esom na wo de nsem no etu edwa no ena wo san so echiremu ebiemo say we have recorded cases of slaughter and robbery within this year. The robbers are tormenting our lives. They are young boys and their age ranges from 11 to 26 years, but they are very deadly. They have guns and other weapons, and with the little mistake, they will either kill you or butcher you. We ene nen so much asem wodi etu edwa ede ema eye sofo line police command a wo chemu ese wo mo enka wo mo hwen na ne wo mo ensori wakanom fo mani enche eye kokode eho no mesan se constituency wo mo ebre papa na ebusuan fo ma hwadi o 11 years akwada etiminya gang enya kokodro se nipa bi torment wo ma brabo enunti
womo ebeyi na firi hono ache se awia woma nsuro woma mfere woma mu se we ye so ye mu ade betimi di ayeye etimi akọ fasekan e di ababa be wono enti se krampo ye mabunu no eye ntete e womo enya emfa enfri efie ena ma omo yesa anase ye den eye no memu na ye den na se no memu ye den po a kronobo ewudie ene ne ensem fata ena wosi yemfa ye hu ewura mu ana ede na wofo no womo eka ede akire womo emma entiti ebe na wofo ede emma womo emma because yesi akwada besei a wo sei frifie an da boy ye bo frifie ansa na de esi abonten entiti akwada besei a wo sei frifie ansa na de akwa abonten enti de na awofo no se ye kire ye ma no ye ena ye hye womo enkran emo womo eye sanyo ma no because wo ba efri abonten ba na wo hu ne se mebai ne ya woda na di anase enoma odi fri abonten ba ense enfata wo awofo no anamonto be na wutu edefa wo ba no ho wo hwehwemu be na wo ye defa wo ba no ho watu wo ba na saram ade obeye bia no wo mfa ho wo hwehwem eno ensoso no ene abatete ese na efata ekosu saa ebema eye enkwada no wo mo etimi enya eye nyamesuro bi ewo wo mo emu ana ebusua de ekono yenim se adwuma eni wo mayi mu nanso so kakra bia wo do nsa besom no ensa yesi adwuma bone eye entise kro no enti adenti na montimi fa won sanye bibie na kro no mom na wo de asi wani so abusuafo awrawosem ababeto ya apono elso e wadwentwe fa ho ene sen na de na su se ye awofo no enye emfa wo mo emma wo mo enyini eho esanti hu ne se wo mo so eka ho bi ene emma enkwada no edansa suban no edi wadwentwe no fa bra ebebeto edwa e otumaji eche comment section na like videos na share all the social media platform as media ene equia Sikapa dasene yebesan edi esha ebi makram